bringing you live coverage from the Waitara Memorial Hall. Nau mai, e raro. Waka piri piri mai. To those of our whānau who are joining us here on the live stream, kei te waka eke mai rā ko Ngā Tipuranga o Kahikatea, Frankley Primary School. Wow, and they look like they've brought the whole entire school. As well, that is a big group, and they just look absolutely fabulous. Tēnā pai. Okay, te kite hawi Clive Jr. How wonderful that he's come back. He's just recently moved home from Australia, actually. Now he's straight back into looking after the kids and teaching haka, and here he is. Tēnā pai. Anei e te iwi. Te ropu o Ngā Tipuranga o Kahikatea, Frankley School. Oh, how cute. The junior little manukura tāne, Taitama tāne, the little warrior there, has just moved his team over. Wonderful leadership. Fantastic. And you know, they moved over with ease. Good boy. Rino e te iwi nau mai, haere mai. Koutou e mātakitaki nei i tēnei pāpāhotanga mata ora, welcome to this live stream. If you're at work and you're watching your kids on the live stream, they're about to perform Ngā Tipuranga o Kahikatea, Frankley School e te iwi. Anei rā. Ko tiati awa tuku kai ngā tūturu, nei rā mātou ko Ngā Tipuranga o te Kahikatea. E mihi atu nei ki ngā kura katoa kua tai mai nei. Ngā uneia, ngā uneia, kawa katoa. Ka tipute
Ki raro, kia uri, hope. Ki raro, kia uri, o kia mau! O tamaro! Ia! Tamaro, noru ngai turangi e pio ki raro ki tuaka maima. Te tatari ai, ki te ura ona te tapara orunga aio. Taku kuia taku kuia Te raro o taku tupuna I toi aio. Ko te atia wā noru ngai te rangi. Ia haha, toki te tangatanga I te rangi. Taria mamo, ki te tene, ueha, tamaro. Ia haha, tamaro noru ngai te rangi e hiro ki raro ki tuaka maima. Te tatari ai, ki te ura ona te tapara orunga aio. Taku kuia taku kuia Te raro o taku tupuna I toi aio. Ko te atia wā noru ngai te rangi. Ia haha, toki te tangatanga I te rangi. Taria mamo, ki te tene, ueha, hi! E tū, ki raro, kia uri, hikoi. Frankley School e te whanau koira te ropu o Ngā Tipuranga.